Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na Sandok Saba, Northeast Dialogue ta Jan Mabamna Taram no Chori. Matamatang mitolopa tungan be isu singi matang da kananino na ba semzariba platform. Northeast Dialogue nga sitamzariba kanaba topic di vote chori factory and electoral politics in India. Kuigi chali bachaya sigi August ki first week swaida kuigi opposition ki leader oriba Sri Rahul Gandhi na kuigi election commission of India madi India ki politics habitare kuigi masida kuigi election ki posida koi duki matik amor pasal leire habigi pose phongdo ki balai rabani masida kuigi hauzik ruling da leriba VCP government sina koi election samai pak no bohna matamda vote se chor habidi koi meteron daragadi huralaga mkhoi se namdana election my park under India the rule document habigi port allegation mayamam tawki ba batare masigi matang da vote chor campaign se koi Rahul Gandhi na hai ki bada koi whole India gi oina India gi leriba state sing da loina bak hariba campaign se satharakani haba wa phong doki basulera bani aduga handak se munga si se hai batare amuk nauna hai batare hariba vote chor campaign sigi makha satarok boina mana press conference makak Delhi da pangthok ki ba hariba pangthok ki ba press conference sida koi mamang da August da makna pan ki bada de koi gi ahen ba maming leita ba hai batare mi maming ama khaktang da koi gi voters sing se taragi mathak ta ga chansan ba adugumba vote addition hai batare niyom lana vote addition to siam toram ba duga handak isna mu vote deletion hai batare koi gi mi se leina voters se leina haki voter list gi kathat piram ba adugumba gi post se leram ba hai batare masida koi gi India gi ne leriba chief election commissioner hai batare koi gi Gyan Prakash duki haidi blame to wigi pot am khak lakwa masida hariba amot pa myam se leina hakna kari gida matak kankhali bano masida yengsan thibana kari no habigi pot ama khaksu phongdorok pa habetare masida khogi manipuri context ta yang kan so khogi 2027 da manipur gi assembly election bang thukani haina panari bani masida so khogi election da khoi free and fair tauba ngamdabagi pot ama khaklei ba habetare masida hoi kamai tawduna khogi free and fair election hen gadagi habigi matang so hoi khana na badu mak kochara kani aduga maroina Sri Rahul Gandhi na chathareba campaigns da khogi focus story base maroina khogi youth sing sa habetare India ge leriba youth sing sa khogi masina khoi tungi yumbi hagudari bani na hariba myam se mokhoi diri knowledge ba awareness oiba ma khakti changi hariba sing se youth sing sina semdo o to taragadi kanana semdo kani habigi pot ama khak lak pa habetare masajani khanane na gadari basi khanane na bada saru yabina bai khogi studio da hojik lengshi dun laibiriba expert panelist ma'am the saktak chigi han with the former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Pabung KHAIDEM mani kai khumna bochari next to panelist former chief secretary Obiramba Pabung NABAKISHORE Pabung usi kai khumna bochari suba panelist koi Manipur Mail gi executive editor Obiriba ozai IBUNGOCHOUBI ozabusu ikai khumna bochari ay han basti Pabung dagi dumak lak chage Pabung koi gi topic ta su pukhatsari ba Pabung mani dalak charage koi gi vote chori factory masi gi matang da habetare ma da su mak khana ki basulere bani koi gi sigi channels mak ki tables mak da koi khana ki basulere bani vote chori koi gi election da free and fair pangthok pangam da sigi matang da khana ki basulere bani aduga overall koi gi India gi electoral politics ta yanga kanda hariba singsi koi gi opposition gi leader ama oitara ga sumak na paikhalei ba koi gi masigi thabak se habetare masi koi gi election da free and fair oirakna bagi Romda koi afaba khongtang ne hana lobby branch overall koi India gi oina leriba electoral politics ta pamung ge ba pini she kai thambini amna phajaba topic ni hojike leriba vote chori factory and electoral politics in India mase moi politically launa ba poti oraga so maduna kanada tawbo khotpa dugi wana tabada achaube iso mani vote chori se kanana chori oibo oitabagi wana tabada vote chi lan sinare misuse of election process adugumba misconduct achuna chingba mayam ama leibasi madigi matang da politically khodong chaba launa bo oina akoi Rahul Gandhi LOP leader of opposition na hari behiramasi pukhatpani chief election commissioner da chief election commission da indagi khadi chawra election gi body tongana autonomous oiba statutory body ni asida pukhatpada pakom pirakte kolokte mamangi chawra pali doko adagi di hariba mayam sida mana landa bapora mada lale haire aduna Rahul Gandhi na nimitare ni manungda akhoi ge lale aduna haijagadabni apology togadabni
hai bana ching ma hai khare chomda Rahul Gandhi amachung NINDIA ge kangbuna oh maji election commission and pedra bordi even election commission ge chief election commissioner ge mathakta impeachment how be yabagi nang na ba hogre ba ko Rahul Gandhi ge khwadi ki chawbo khulai am pairim na ma chi mi chawum gi leader ti oibanina mana pura tu thar tu phangdra hawda impeachment torni ajami yankhai na dilapa ka doram ni dana impeachment of Majida MP Manga Amtaram na Ebi Adre Hana Horgo official na Toropai Bisi Michi Kanochi Loy Reboko. Direct impeachment of my Pakta Badu Anate. I took that Natro official authority among the impeachment of the Yankana di Adrebako. They bought my Terry and Kalone. Yadraba Potom impeachment Chikanamtana Tonging Deba. Aduna Enakanmada, Chief Election Commissioner na Rahul Gandhi must take action law with Luba. Adudagi madu hariba mam chi tawrakta bachida politics ki oinako Rahul Gandhi na kanana chief election commissioner che election commission che kanana control tawi government na control tawi present government ki makokte kanana Modi ni aduna moi lawri do Modi chor bor chor gadi hatao ga haibun chingmako adugi podado Modi nang huran bani that means election commission chi jengsin-dare aram mangata tawre nang na iyeng-dare adunang huralaga prime minister oikibani aduna gadi soro haina haibi porcham chibuti moi political launa jabni ko mana haibi dai ko na yaning ti question lite moi mission launa jabni adubu sage memana haibi de maina machi issue mudi ore congress ka BJP ga khapte gi natre congress hawgatpa mayam even Supreme Court ki can ba yaw khala amni dana hoi Congress mande oibeti oram be oram dab suye chumnigal anai mi chu yaw khala bana paktak na tor abana Assam tore Bihar tore adigi UP tore Haryana mapong khodeng makta ilai ba political slogan amati oidire ko madugi chummam sing chumda badu nakanda thamaga propaganda sobama oiraba then one thing political electoral politics saibisida akhoi India gi democracy chatpa suda aina chumamang da choto in haire akhoi gi democracy se thabukta di is based on corruption da based away that means election chida festival of corruption gi type maru ina Manipur gumba Bihar gumba tai Bengal gumba khara parme Kerala parme te khara parme but generally khar degree the wang but name Manipur Bihar gum city degree corruption chida money material muscle achita thak yam na wang ba adu megi political system adu megi electoral system chi tawe ba aduna taseng badi electoral system si ani leibani APTP pass the post India da chalipche USA da chaliba Britain da chaliba Canada da chaliba asina chingmasina mayam le perga khwaidigi masing yamna phangmado adu ka baduna pass the post thok sok pa hanba ta na ba sogalam den atei du kaim lau da ba adu gi system ne ba adu America gumba Britain gumba dadi party ani na traga ohumna leibadadi 50 plus tangkhai diga me hanba majority se dum phangne ba ai na party lising amani kendram na party tarin pantara chi lepe adu di apik assembly the praman torage mi lising kuntra leiba kendra amada MLA ama khanna na bo na de mi tare lepsile khwadi yamna phangma je lising taruk na oirena then lemu liba konmari na yadrab so taruk to ma majority ni haidana ekhoi gi India ki majoritarian gi law se mayam digi hena phangba adu da lawe ba 50 plus 1 adu da law de ba law gi da so khatang ekhoi gi channa libsi da khara maming ama hai adu oirabana ba aduna adugi port adu oibanina madu oinana bo hona bada second third fourth taliba mayam digi kana bamta pangaroi ba adugum bagi pass post the pass haiba pass the post haiba ani subana proportional representation haidi proportional electoral system chokawi PR system proportional representation dana Mina bon lepte party na lepe ba communist ki congress ki BJP ki chigi program chi to gone moi manifesto de hoi mi di dum thamgani
Kendra humpugi assembly da pamantar ke ko BJP ki humpu mayam si adu maming da ya school da adu wangkai da adu sida de teaching sina matik cha da candidate amata tawna ra ro manam de mi da khomoi torim ni PR da di lai so hai ba university ke professor IAS IPS adi praja ke thabuk tawwa ka lawra ba do koi BJP ki humpu कोई कांग्रेस के हुंपू CPI के हुंपू जनता दल के हुंपू हाय दर सही मीदु के पर्सनालिटी तो कम होया बा नम के छोटा बहुत पियो इमो चोबे दे पियो मनी दे पियो चाउ दे पियो हाय रो या बा CPI दे पियो कोई ची तौनी कांग्रेस दे पियो कोई ची तौनी हाय बा आइडियोलॉजी द बेस तो बा पार्टी ना ले पाइ तार असमता पार्टी दुना मागे परसेंटेज दुना चामी के मनुंदा कांग्रेस ना नत्रगा BJP ना 50% फंगेना then magi bhot share che kunthra oirani adigi panana ba angka dum leiko adigi 20% da phange adudi ma se tranga phangani adudi che 10% 5% da phangma bauba MLA ama ani gum phangma ya ba chidadi adudi apik party wa so state to ge independent de kana dre aduda apik party 5% na puche CPI go ka anu phangi de MLA mari manga phangma ya ba ne mamang ge dadi Ojiki 22 ke election do da. Aduna adugamba proportional representation che masina Netherlands ga Brazil ga Argentina ga South Africa ga Germany ga kon madai ko Nepal se toge gun tobane adu marak se da mogi khal che na bole gra moi cho khoi ge proportional representation tawni tangkhai de ge ama khen ba ya da ba adu ge botol even aduna system ani se da pass the post se masina India ki di party yambanina kanagum mamtana majority ki vote chi phangam hoya ba hoje Narendra Modi ji na prime minister shima ge mayam si punchal laga ma bu sawali ba NDA ki mayam si punchal laga cham chaurak na 39% gum oram gadra yongning yong mangko adi 50 plus ti du oidre ba chomdadi MP masana di chahum ga adu waina legre vote Pangi ibadudi yang kandadi 37 8 kuma orang adoi ne ba aduna system itself semak soi banina ko ge ronda da capital system ne ba india ge sil Srimati Indira Gandhi na ko ge mapai bungo Nehru na khrushchev tinabadi ge Soviet Union ge style socialist pamdana mana pura ikai dana socialist haidre socialistic pattern of society Equina no ring matamda man socialistic better socialist ke mawong ay ba kunay mo wagada niya naman hayaba masano pina prime minister no better ni aroy socialist wagada ni haydana we the people of India having solemnly resolved in that to constitute a sovereign socialist secular democratic republic and so and so I know high him na ba adugum bagi socialist ki we adu da thabuk tabudi congress na tawungam dre socialist harga communist kangbu gi ne adu gi na haibu nate ko socialist congress ki so bi ai BJP ki so bi ai adu ga tongan ba america da so bi ai marx na hungdok chai haibu ne hoji human right to yauri sidi right to equality ka hari ba adu de gi right to food ka hari ba mam che red right hari se Marxism digi laurim ne ba Marxism digi laure haidana communist ki ngaktani communist na taban inbia abra haiba adu question leite ba ai mayam khangna be experience tabon ko mayam na badun khangna socialist haiba cha le pa kunai ge chakona port amani not only communist party khaki nate haiba si de khangabani adaida sigum bagi system amagi changman khara ba sigum bagi system amagi makha da tawbanina Narendra Modi ki BJP na Katokaran tauba, Congress no so Katokaran tauba, Amana so tauba, Aduki room si chow na legraba. Aduna anba pass round any taming say more sword, canan sword, or boy, the politics, Wadu, eco hanging dre. Aduga amor system, Amati lady say. I quickly present electoral system say, Masi Hong Doctor by Yaroi. Okay. Aduna Tragati. Alternative Congress na pilot so adagi third pranam na pilot so aziki system chadadi adum amot pa bahut chor ki question che kanana to bona che adum legani okay pawya phazan tham bikra koi gi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯎꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯆꯣꯔꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ particular ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ constituency ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯇꯔ ꯗꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ECI ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯗꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ओवरऑल ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ इवन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन तौबा खोपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न तौई कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 324 अमसुंग 325 सी मखादा तौबनी अदा इलेक्शन कमीशन से थंगै चंबै दि मोय से कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा अदुगुंबा इंस्टीट्यूशन अमनी अदना अखोय खुदिंगमंगना खंगै सुमाइना कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा institution nama organization nama isi magi masagi autonomy legadabani ebse ma independent oina executive ki amasung legislature natraga ategi kari hen inward yaudana influence yaudana ma free and fair oina akiba leitana ma koi thabak tawgadabani hana mana constitution da pijabani hariba ada election commission se ekoina kind Imphal ki DC ka wai matam 1990 ka swai sida koi 1991 da parliament election tawi ai returning officer wai matam du de mayam tabi rangre TN session je ma se chief election commissioner wai afau bani ma se ma cabinet IS officer or ga cabinet secretary ka or maga ma se yamna rule da thabak to ba du gumba nupani yamna managa chief election commissioner oi matam sida political parties in khuding maksu mabu respect tawi aduga respect tawudana tana makoina karigum aran ba ma tawraga di moi mathakta punishment lakadra haina adugi aki basu sum lairmani adu da tana election ka mana oingai matam du the election commission gi makhada la eba structure se ai harpan gi hariba election commission gi makhada amuk lajina state khuding wakta amuk chief electoral officer aina happy chief electoral officer se even aishu sahi ahumari ojaram he 2013 dagena 15 16 17 bhaw or 16 bhaw or oiram me hariba oiba se even election commission ge my chief electoral officer hap se bhawa election commission ge aya ba yaudra di state government hapangam de panel ama thadoini adudagi makoi election commission asina oibana masi matik jayana khallaga dumai tawna khallaga election kano ka chief electoral officer oi aduna sigi makhadana district level dana deputy commissioner singsina district election officer oi adugi makhadana SDO sina mu koigi ERO na electoral registration officer adugi makhadana SDC na assistant electoral registration officer oi aduga akhoi gi boot ki level dana koina boot level officer na mai tawna happy BLO dagi horaga hojiki chief electoral officer bhabuse makoina order thoku matam se they are deemed to be on deputation to the election commission of India and haini haba wo election commission gi staff ni election commission gi superintendents control amasung discipline ni makhara thabak lawni ana thabak tawgadamni ana makoi si state government ki employee ojaraga su election commission na direct control tawbunga mi haiba adumagi provision lei hariba aduna suppose DC oina thabak tawbu tar su CO oina thabak tawbu tar su ERO oina thabak tawbu tar ga su makhoi se election commission gi makhada mogi direction da thabak tawgadamni haina lei
transfer tawba ngami election matamda karigumba kanagumba DC natraga SP not even DGB bok transfer tawidana ko hogi ba election kharada makoina karigumba election na conduct tawma tamsida karigumba officer amana tawgudaba magi kanosi partial oina tawni guys singra ba a political party magi mission ka chang da word di e ma lawthu oidana mai dawna lawthu e hariba adu makhudum ka sum mayam lai ai samang na thengna bada su ko adura live problem di sini da live problem se kamai dong hore no da number 1 da electoral roll shame se election commission gi direction matung ina magi rule gi matung ina representation of the people act 1950 gi makhada electoral roll shame ko lo and lay re haiba ko ad electoral roll shame matam se da asoiba arahan basi yam jorok pa hujiki hariba karnataka gi hai su go karam ba so be yauge da ai har puthro ke ba khoi thengna rak pada che 2013 ga swai da khoi na parliament election to matam se da electoral roll se revision to we electoral roll se kamai to ge na jeng matam se da electoral roll se da mi emagi maming se ai ming se a constituency om su yaw ba atopa constituency om su yaw ba samai to doubling se pasi am yaw he ba adam se kamai to ge da khoi na electoral roll se deduplication software है ना कंप्यूटर की प्रोग्राम अम सिनरगा कना कना नो ममिंग मानाबा फोटो मानाबा अदि सम पर्टिकुलर मानाबा सपोज एक रोल सिदा दि थंगे सेंग बेदि फोटो सु यावदि न को आइ फोटो से मफम मनि दि यावरो बोइदि सोफ्टवेयर दु इराइ लाइन पुथोक पुंग मे रेबा ए मन नंग सि सिदा सुमा माइ सि सु यावस माइ तो अदुना यामने यावबो से खोइन मतम थेंगनो बसे सेनापति डिस्ट्रिक्ट याम यावे रेबा सेनापति यावी चांदेल गुम्बा करि गुमसि यावी बसे यावी सि मरम सि probably moisture dosu leiba tampak dosu leiba mafam mani thong panba adusu oibe ya manipur mai to no moise kari hani suppose sida sangakhom de leiba mi se dum ching dosu leirungani ya ba mai to wise dai khoina masigi deduplication software to raga e moise doubling chale adana mai to no minga je khoi sum delete to we hariba delete to ba khopa da khoina electoral roll cleaning to ba na hai ada masigi kano sida masimong pra 100% oi bisunate masida koi sam yard strict khara leiri hariba koi ge population ga electoral roll le mi sige masigi ratio ka amus khoi lowri hariba national level na about 60% oi ba manipur gi dadi electoral roll ra le mi sina he na yamak pa yam he ne am body population ge du percentage da yam yamak pa du maga sum theng nei hariba ko ada electoral roll shame sida manipur da manipur ko na zum hai jara ge ba sida khwai dei grassroots level da boot level ta ri BLO ko we hari ba but boot level officer sing se amana government employee su oi be yawi oidra contract employee natraga anganwadi worker ka si oi hari ba anganwadi worker se government employee nate adabu handaki 2015 ge june ge tarik manga tor sai election commission na guideline bi guideline do hai je ko mai to ge da ji ke BLO hapase preferably regular or government employee hapu ado hariba anganwadi worker sing se karigumba regular or government employee later ga na hapu ana mai guideline tawi ada iban ai gi kari bisunpur gi kendra da hojiki matam du amna tholi ba ERO duna thokpa SDO duna thokpa order da hojiki hariba anganwadi worker gumba karigumba si yoksil ba guideline do violate tawbudagi ani complaint tawduna hongdo hongjin ga sum tohon gi hariba ko ado mi amane ni masi khangdi election commission guideline si ada regular oiba employee amaga regular nataba contract natraga ngasagi anganwadi worker oiba ga sida kanari se kanada kanage da ngasagi political party in power do makhoi ge waje makhoi chatpani na BLO na ming changkhatpa matam se da ngasagi makhoi ge wa matung ina tawi hariba aduna ay matam da tawri se ming changkhatpa se sai trai ban su buda changkhakada bani hai se kanang ma pot piroi do bo raga de hek changkhat piram do bo gomba untuk piramba natragana board piga do board gana pangkapa sai train pala se di minimum ni ko adagi amuk mi je koi manipur so koi sum thengna bada sigraba mi sing su khra dum kano to uya we hariba ming je leiba delete to da ba se to ga da bani se da kari hani BLO sing chena kari hai magi political party du ki favor da board se hayeng impersonation to raga thada ba yana lokthok to su ya we hariba ko sina ta ba mayum hongraba luhongraba mi sing su hongdok tara leibe ada sida laiba
mari influence or edi hojike power the laiba MLA sing minister sing duna magi the laiba BLO sing si the influence torok pane hariba wasegi Rahul Gandhi ki maduda aina kanoda panbada deletion to we complaint to buse ai su to we ai nang su to we anybody hojing mai ge voter ge helpline na hoti apps lai re hariba election commission ge ada npi mana hai do ma masa khang de mana complaint to raga mi try thoi lok thu en hai dana ko deletion do madu kamai tong lok thu no madu gi kanu du bodi man pi do su lok thu e ada hoji tong ano no technology sinarak pa ama ma torak pa adu gi mong su harap palle hari ba ko adu da ai khoi manipuri context da hai ba tar ga di khoi BLO sing se da hai tar ga di electoral role se sumna luhong ro ba mi sing to atoba mana loi pham du pa lalu hoji si da pan be ya de ada board ki matam da di impersonation se yam tho e hari ba adu na khoi election se da malpractice sum tholok ko adu na asiki matam lairaga de mathang gi round mu kada mathang round ai la su ya di makha simu hariba aduna ngasai gi aham gi round se de ai haning sidi Rahul Gandhi na hojiki hariba board shore gi wafam laiba Bihar gi wafam laiba adi Karnataka gi wafam lai se electoral role se lali ai khoida Congress party the board piroi the mi sing do maming loi lau thoi aduna right at the time of preparation of electoral roll da ai khoi bo board ka da na ba du ma lau tu na ba ma yaw re hai bani ana ha ma gi si round ji dai sai tam gi okay am phazan tham bikre khoi gi maroi na khoi gi pabuno se si hai bi ki ba da mai na masa khang da bida khoi gi ma ki voter list gi delete torom ba gi pot yaw ba masida khoi gi voter masamak se pukhala kan da khoi gi proof and evidence tu putoi maram atuna khoi gi youth sing sina masi khang da bani khoi gi habi gi pot ram khok sulak pa I mathang se oza IBUNGOCHOUBI da lak chege Rahul Gandhi na man oina target tori bese khoi gi youth sing da ni khoi gi youth sing sina khoi gi future pillar oi ga dori bena youth sing sina hariba sigi mayam sta khoi thizen humjan bam khoi se aware oi ba ma changi haba wa phon da ni thami bese khoi gi praja sing na masa gi right to sinara kan da khoi gi election se pangthu kan da khoi gi mihut sing khan ga dori bena dubu right sina ga dori ba voter sing da maram chadana voter delete toram bana changan maram chadana hapsan bagi post oi taraga di how to akhoi na kamaina khoi gi mihut se khan ga dori bena habi gi post ni mama da so khoi gi masigi phongdor pai matang da khoi gi ECI gi site gi haba tare false narrative ni masi khoi gi ECI na kana guma mata gi khoi gi michang da leki basu leiti yamna neutral in thabak tawi habi gi poram khak so phongdo ki basu lai rabani overall khoi gi India gi wina leriba election gi system haba tare masida khoi gi kamani yembi ozagyo ba opinions khoi view se chani hana na khoi si India si democratic country moi manina magi leriba population sigi representation si government se chalai na bagi damakta mandate amagi pinab gi damakta election ai se khwadi gi maru oi yes election ai si khwadi gi maru oi banina India gi election commission of India da piriba magi power se kayam pi haibabu magi budgetary provision dagi magi election chathaba matamda anything akhoi gi protection gi khulai gi human resources gi numai paidana ngakpan maduda natana mi amagi every single citizen of this country magi vote thadana bagi damakta magi right se magi franchise exercise thongna bagi damakta karamba mongda right aba pi gi hababu han hainari bdune ching matwan amada mi ni khak leiba there are two persons in top of the mountain go magi vote thadana bagi damakta karwar manga chagaga su magi box se puni ba aidi vote ani je kam important oi bagi adugi system sida India da lariba magi electoral process se kaya yamna magi citizen amada magi vote thadabagi right se kaya protect the we haibagi issue dune hana ani subada koina kangadabasi hana koi se ballot paper amada hana sel namame mi amamna changa ga verification matungda aina sum ningsing bada koi thamosu lengseli Kerala gi parur haiba Kerala gi parur haiba constituency amada electronic voting machine se as early as 1982 da introduced away Kerala da aduga masi am successful oigi aduga 1982 da electronic machine ama introduced over matamda Kerala da yam successful oibagi maramdi karigino hairaga Kerala haiba state se magi literacy rates yam wangba magi political consciousness se atopa state mayamdagi yamna henba left oigera right oigera khoi Kerala si left among right congress among left among panba aduga magi ding dong battle sida madudu ugre 1980 ga 2 sida matandu khoi si yam na hawina university lejari matamdu da Kerala da vote hodok matamda machine season kai se it was
a news that time. Hujikti Facebook ta kari da social media da yam ure. Matam da di koi newspaper da paaba matam angak pa mo igi ko. Malugi mathang da koi na ningsing bada 2004 gi Lok Sabha elections da ne koi pull up electronic voting machine ama sijnagri je. Koi na hujik khanga da basi Rahul Gandhi gi kari title hai hujik da vote Chori factory. Sina koi gi magi political jargon ka we. Amada haiba. Keeping aside that, couldn't understand the Udabasi. In the other Lariba Hojek electronic voting machine Asina Magi mandate chumna piribra natraga how far Magi Lariba electronic device. Say Kudamanangasi bothadare, it is kept for 1 month in a strong room. Hibor Malako. Strong room mathame. Agi mobile da natraga electronic device amada Lariba Mayamse, Agi mobile power a charge to say Kradinum to Honmangami. What do you want to call? I GP the PD. Madukam Kanba strong room no Hibidoni Huzikan Hagilari say. Other Lariba strong room the Tham Lariba electronic machine, Zekada, they know Messanama, the Madu on Mangamudra, I have a good debate to Nizik Larisico. I did machine do set Hamagasu, America, the Gira, Europe, the Gira, satellite, is there some kind of a manipulation? Electric machine, Adugi, Natana, machine the Soiba Natana, political party Amana, Kayayamna, election process manipulation. Natraga magi kana bakana nabgidamakta bot mamangda legitimate oiba citizen mayam si maming role lay kakthatpa si tongan ba subject ni hauji akhona khanaga say khudamon harabda America chakhar karba lamse 2000 uramdo male 2000 da Al Gore ga George W Bush ka vote se thina ba matamda lonamak se electronic aktane however Florida haiba state sidadi sil namme akhoi vote se namme ko magi ballot paper si kano tawi koi pencil mana put hutpa matam du ko maduda Al Gore na around 5 lakh lit torugalai my popular vote se adubu khwaidagi chawba Supreme Court ta sathanagi basi matam du dimple vote kawe koi khajai da kutpudo adu vote si thadarba matungda che sida nambada hodi horamdrab by law di che si hutokadabuni haiba only those perforate vote to madu thigdabuni haiba adu mi kharna haibadi namdi namame sikai dabadani haiba maduda just by 5000 some vote amana W Bush na George W Bush na ka rineva adumaina madugumba yama debate na amani haibadi magi technical oiba vote hadabada khudhawdabado aduna 2000 da koina chansi kyam charamuduna hongde dimple vote asi yama phawba oigiba ko maduna amani hojiksi India da leriba Rahul Gandhi ki hojik hawraiba se magi election की campaign नतरगा BJP की मायोग ता हौरइबा वेब से मसी electoral process ता कया यामना youth ता influence तो वंगमगनी that is one debate मधुगी मखा तारकपदा political jargon दा नतना politically law दा नतना हजिक लेरिबा voting system से voting system सी कया यामना effective होय is there a room for manipulation electronically हाइबगी issue दुनी को politically पुलाव lauduna amani last quite important oribadi election commission of India haiba yamna neutral loigadaba yamna constitutional body amana yamna power pijaba thambse ruling party amana government amana kaya yamna high na humna chatpagi haibado adugi doubt to need people the hojik leiribse adu leitana badi makta how to strengthen the election commission of India gi mai mapangan se asi daudana baduni ko aduga akoina hojik yengadabasi Karigumba political party ama BJP Congress any Janata Dal haiga hojiki debate sida ikoina new trend nama laiba se agoi democratic system sida editorially ikoina yengma matamda chan chahi manga panba matamda chahi manga sida political party na kaya yamna thabak pangthokre kaya yamna fail oikre kaya yamna corrupt oikre or makhoi gi piriba manifesto myam sida kaya yamna achieve tawkre haiba sidagi deviate ama youth sida Hogi Kanabagi, Madugi train nama India, the Mangzela Evco, web say. Aduna political party, Amana political party, Amagi election, the four from the Lapamatam the day. Thamiba political party, Amana, Magi manifesto Piriba, point Tarara Kulla Chamra. This is what I will do. This is what our political party do when we come to power. Haibdunida. अखोगी पुंगाव द लाउबा अदुदगी से jargon अदुगा BJP सु करी अखोइना कार अदि बैंक त लुपा ला दु यारो मनी काइना पंगाई हाइबको अदु तारगदी
the responsibility is with the electorate, not with the political parties ko. Both thadariba ekhoi khwaidagi chawba thodang haibodo adune khona lawudabse. That means empowering the people is more important. At the same time, India ki leriba election ki system sida magi mechanism both thadabagi system se some example bizabdo nambada akhoi hulawdaba phawba mi Supreme Court the Kanari go. Mudumain Dodana, do we need to rectify the electoral mechanism Hongadabra, Natraga, public to Haribasi, Adukatale, Adakatale, Haibudo, Madugi mechanism, the political will, Aduga, a bureaucratic systems the lay riba Mongase, Asi, Queen Chataga the Bunina. There must be a trend, there must be a set go. Hana Tamge Chango. Okay, I'm present micro was Anaki. Anishuba round round che pabung de lak chege pabung akhoi di ozana sam phasana su thambi khrai khoi gi lediba gi mamanda pabung su thambi ki ba habitara khoi gi system sri yamna clear and clean oiba muthak di change masida khoi gi ECI habasida khoi gi matam gi oina party de duma government sembagi matang se khoi party amana tra amade duma matam gi oina lakani but ECI dia dum lengdana legda ba constant oina le kada ba pot makha oibani na masidi yamna neutral oina chatpa makhak ti change masina khoi gi naha kya gi so khoi marai bak lep ya ba gi pot makha oiba habitare adubu lakchani gi bopoti khoi gi hosiki opposition party na fongdorok pa khoi gi masigi pukhalak pa issue amakhak oibani na khoi gi masi political mileage lona bagi pota so khoi puthok da badi nate adubu khoi gi masina kadai fa ba khoi youth sing aware oina bagi pi di habagi pota so khoi khana basu so me but lakchani gi badi hariba Rahul Gandhi na pi ki ba khoi gi vote chori campaigns na mara mora kan khoi gi BJP gi leaders sing habitare Bangladesh somebody Nepal do talk about youth singing how habitare Marina Nepal the quick with the talk about youth singing nepotism and corruption give the talk about Iho habitare Maduga Manaba ma India the Hariba situation Duga Manaba India the Laknab Gitamaka Rahul Gandhi na with Laknaba Honore Lakpapam having a port Makaksulay habitare Matas the Lakchani with the political miles slow but not start on the Tamkurkanda Hariba ECI Hariba Bafam City Yamna, Puggy neutral on a chatpa yamna Mactang I for the Baggy Port Macaklabani Adubu, VCP Amadi ECI, Haribas Nakui neutral in a VCPina, Tawina Tragani Isha neutral in a Tawi Hataragadi Mokoi static su clarification, a Makaksupiba, Makaktichagi, Magdikoi false narrative ni having port Makaksutam grey, but Hosig VCP static su Hariba, Masida Kugi, clarification am habitare masi pham thok tabra natragadi khoi hariba pose dum political go hunabagi pota dum chakki taragadi khoi aware hogoda ba youth tadi khoi political hunabani harakanda khoi aware hoda bagi pot am khak lakpa ya bagi pot am khak soiba mo kamai thabini hoje ke harise khoi system che soira system hamedo ore particularly for the last election ma am to record 74 years mamanda 75 60 Aduna Usaya and a high bedo, Quadi Maro, say, Chibida electoral system, Ani Koktana about Ladipse. Why Adu Manunda, China Gumbada, why Mochuni? Aniki Manunda, Ladipsida, pass the post, Yamna Maro, say, Masi Lautok Tabayadre, Haidana, Seri, Haidana, campaign for electoral reform in India. Karnataka ke Raja Kauba Amana Adiba Sigini Aduna Hodokana Bar Punamakta was it Katan Tapter Reco Tatraga Manipur Bauna Dr. Nara Naga Kanbena Nordiski Oivani Adagi Aina Nixing with that NABAKISHORE Chief Secretary waiting at the Bauba I feel our meeting of the Togre was the election commission the Bauba campaign tone at the Natobana Adu Oidri Secret Lab Kambu Yare regional party Yare Aruga Congress ke BJP ke chair ani si convinced to work ngamdriya BJP da Dr. Narana Hagi beda Susma Swaraj na ma lerami ma yaningi haid legara ma bude legidre ko adigi Congress ki da Home Minister Oramba Sinde haina ma legido ma do oi na makta asmasri am phaba potni na hairaga Dr. Nara nang smaita na eki secretary si da complete Chang Pirama party da Hotoke Kotoke Hainabuti, like Rabjanaba. Then individual leader Karana convinced the Woody Lerga. Congress ki so Sonia Gandhina, Rahul Gandhina, Kargena, top leader Singna, Masiki Port Ase, Manipura, Tabo and Tadri, BJP so Prime Minister, Home Minister, Nadana, Central Leadership na,
chilum na di lo phatri ba party ani sina majority da khara mapung ai bu party hai tara te mambu thoi da banate ani sina bu tawrani harati electoral state funding oi dori mi adudagi party ke candidate thagat pada lanayo na koi kendri ma thagat chara habi awri dori mi vote to dori mi adugi election commission da per ka dori mi adugi process adugi style do de tongan le jare ko adugi campaign do kanna tatara pada ko yaba ngamdri yabse habjiki mase yam soli yaba soli banina tawugi budi pass the post of the party yam banina ko gi mai chungpak pa ro mase election da apaba madi oiro ko mana khitang paya haibidu natana America gumma Britain gumma the party ani natraga ohum na thengna banina miyang ya pa mase popular choice miyang bi popular mandate che mase phajana robunga me ba ai ko ise da di madu yada banina madu hona na begi da mukta ko movement nama all India go na political revolution haiptare lana individual kharna to ya ro marona lawyers intellectual journalists na mapung da tawada bani aduga politician sing chu yauraga moina makok na taba bayam sin illaga adugu megi pot ama tawom changa madu bu tawdaladi BJP da na te congress na khangde amana pai ro ji system che asum tawone khare he na phatri bana Narendra Modi gi led government che da di asum ma ge thabak ategi de yong badani ko loina mana subchin ba autocratic style of functioning achi akogi Chaitabal Malik Narendra Modi na khanjaba kanugi matamamagi Jammu Kashmir ge governor hoite ngara hansi ge batare achi mana tolakpa mana haiba longde haiba degi adudegi Jagdish Dhankar achauba pot amani micham prajana de khangoi maba namdana to oliba to nabige wakalo nama piriba Narendra Modi ga Amit Shah ge style chana rakta badegi yes ade even meeting da ba okay parliamentary minister ga leader of the house over Rajya Sabha ge nata ga yaute khote haibna chingba mam la kripse boy na subchan begi pot ama lakpa adegi amu CBI ED NIA kai maro ene ED chi enforcement director chi parga ni ahing machi minister ma tha taru jela ga thamip che Kejriwal ga opposition ma am che hat ke di yaba tu ke be yaba son than be yaba phaba pun be yaba gi pot ama chi yam kana control to yaba ko na sum yeng bata adigi manung da election commission chi so amane yaba chai navigation saib na halde chumi election commission chi tongan bo autonomy constitutional post na ba moi se supreme court na tok ngam de adi kana na tok accept president gumba vice president gumba impeachment tawraga lokthok pado judge gumba high court ke supreme court ki adugu magi mongda tawba natradi asi ngamda ba pot na na dang wang har ba pot na election pun mo na control tawdorim dana chai tn sesan ga hai koi phajana thengna hoya ba yamna kwadi matak cha ba akta phudok ning ma do prime minister hai go hai ro tai di yaro ga na ma ji tawje ba mi na adugu mi se hoje kar tanga aduna adugu megi pot ma oi ba sida prime minister na khud thingjen ba ngamba ai koi ki system sida legislature ki makok chu state ke no minister ning house ki house leader se parliament ki chu house leader se lok sabha ki prime minister ning judge khanba chu chief justice of india msung puine judges high court ki tawba mayam collegium na peri ebasida madugi yaba yadaba ki final tarchi prime minister pidorimi army ki general hapadama yaudoni ma khuding makache yaudori neba mana yadaba do yaro eba mana yadaba mayam do majority na do haraga mayam do tokadori neba khaitang ekoi ki democracy sida leadership da prime minister da chief minister da power share ma masashi yamna kanna lingbo orgati mana loina ma ta da sunya ya de ba ko ajida democracy ne ga na khoi ma ware lawra ga masi yaba ya da bol ona si ka lai ponte cabinet hai ba sida chief minister ni se ta hai ba so masi to ba chumra tang hai ba da sar ya na loi hai ne ama khatang ge na sa ma do khatang sem dok pu chumra ya wana ga hai jaga dorim ni collective leadership ni responsibility ni adu maina lai bani na election commission se prime minister na khatang chingna bata mi ngam to bada
Berama Lidwin. Siki Porter said, I could put non Kambro Corporate the highway. Tauriba system, China Highway Waniko. Aduna opposition Highway, Prazagia, Pamba, Charkari, Asoiba, Lawadaba, Kongadabne, Koyade, I need Tatan Hijaba, debating Warni Hosik, debate Yaudana, PTB Hingmagam de, dialogue Yaudana, Aluga, discussion Yaudana, PTB. Miyo konaisi hingmagam deba sing yaudana hingbaya da bagum lo yaudana hingbaya da bagum debate yaudana dia deba sason paibada for and against ruling party masi tawba chumi haigani opposition madu nang ja da ho bole yaroi natragi haptaro sa du tawgadamne na hiram khudingi opposition na magi mot ama always thamgadamne ba abigi podo khoi swai da tawi tawde han se kana umana ruling party ko opposition launa batu taning dre hai machimati lali ruling na tawbado opposition na criticism pe ba madu headly hande jai ya te constructive suggestion criticism soye na hai bese machima thune ba ai khoi de khamu jam na so le ba moya ni launa batu taning dre na tawudi khara standard do hantan na di tawna ba inda ge to ripse Narendra Modi na mutoi ba nare kanoge ko Rahul Gandhi Sonia Gandhi Parivar guy, the Namdar guy, Natoriba, Adugi Lamanda, the Chogida guy, Haiba, Chogida, show the hair and sway the Pabu Parni. Azuna Modi, so the Gati Hatao Hybra, Adugi Gati Shore Hybra, Adugi Toribo Colibido, Takwang, Narendra Modi, Yaning the Submana Kumdeba, Magi Makada Labor, Mayamsina, Masai Rabi Shankar Prasad, former law minister, Managa Haiba, Petty Bidi. Karino opposition leader na sumana prime minister da to personally chairi sibo masi to honning de kan mo yam saure ba ko adu som de chhon na ban torimni Rahul Gandhi de hoi mo political gain ge nam oijarab so kan asoi bdo leibana o kare ma khara soi ho congress na tor ma so dum hai dorimni ko ko de asoi bdo leibana hai ba pot asi puthora pana ba aduna kon me ge round function jo sang da banina electoral system se change the udrim ghi yes atum lagini mamang da navigation and sangam 91 92 da Devagoura gi matamdra CPI gi Indrajit Gupta na home minister oibada masi election funding torane ngasai PR system je tawgadi ge cabinet pass tawruraga sarkar do chahi muktani dana adu kairaga tokhreba aduna natana hani gi system sida atum la eba adu hoi akhona sida khanaraga hekta tawgadab dinate ado masigi seri adana campaign for electoral reform in India and chatabado si kharbu lep kare masigi koi prajana su bhap tare raga yes akoi gi India apuna mana change tawraktar di yaroi da banina akoi gi apaba party apaba mi party di loin phabani mi do yes mi sida akoi na karma mi bu ticket picket ke hai bisi yona praja mayamna khanma chumme ba natraga di che hui ma yaw ma ye na ma adu ma mari thagal si kar man phane na tar di nungai ro ba mi nga tale pel ga mi di munu che lo khang bra che debate to ba hai bra che wangang ba hai bra prime minister da kar ma ngang da ba mi no adu di lo khang bra constitution ka lo gumba constitution chu ukin gi ya na ti ukin da na khang da na ti loi na ma khang da ne IAS IPS na khang da na ti micham praja journalist chu khang da ni adu gumba potu da loge akoppa adudi moi tawberano kukin tawjani doctor ge sunine akoppa operation dudi doctor na tawdeya ali kok chikpe kong hambi dudi mission prajana so khangidra diabetes so de adu chaga de so khangidra aduga operation tawtar be hen lora badi doctor ni yengadam ne aduna mipung khadi mana khangmine ga afaba mida tawrega hoji mayamchi regional da tawbuna phabra khorpra hai regional nongjanen gi wadu chu maya amato na Mizoram da tawbugum na Nagaland da hoji IDPP ga kanoga punga pun na tawdai na NPF ka sumaina Manipur su leiriba MPPM so adar anugal khalaiba mayam chi pulleraga amato na thengna begi mathau tai mi khanbada yamna section na khanma mathau tai okay yam pasan tham bikra pabong ai ge aroi around da haidi
tabiriba khoi viewers sing da so khoi wakhalok singoi bi aba wafam se mam thambi krai mathang se pamu na bagi shora lak chege pamu khoi ge system soiba high system soiba se khoi kanana sem to ko don har kana ma da yauriba bureaucrat officers sing duna khoi sem to ko doni har ba system za duka party ge wafam higher ka so khoi party ji just name sek ni ma da yauriba mi sing duna thabak phasana taw taraga di khoi ge praja sing gi sentiment khana thabak taw taraga di ma gi party do yamna phai habigi post zu mayam dum haina dorini yauriba mi aduka any khoi ECI do itar so ECI do the yauriba khoi officials sing khoi staff sing habitare madu me aduna niyom chumna thabak to taw taraga di loina bak adum haidi system shoi have se kanam tan haidar oi dabani madu the yauriba mi sing na system soina thabak torok paduna khoi system soi la ne praja sing na wakal ai bani adubu manipur gi election so koi kui 27 dani hari adu taraga di hauji ke leriba khoi gi sigi vote chor na chagana khoi gi voters sing se masa khang andana di electoral ba duga ahen ba voters sing hapsalam ba habitare masigi matang se khoi manipur gi praja sing su election so maya naksalam ni na koi yamne aware oi base tangai fade na khambi bra pam kamai thami aware oi ba yam darkar lai hoje ke congress party na electoral roll shemba da lana shemba mi lising taru ngi hana yes lokhu ek an to re puthori se maram cha de ka an to re se mase yam phaba adugumba khongthang amani masina india punamakta message am pidna alarm bell am pidna electoral roll se chumna masi chemba darkar roi hadna mayam na masi khangba ga loina na chumthokna ba thabak su tawrakpa darkar loye haina mai tongna hajage ada ani subada hojike rahul gandhi na election commission ge maroina chief election commissioner ba gyanesh kumar kawi mangonda khara maral siri maral siri kaino ni organization amana makha da soira ga su mathakta top ta leba mi do maduna daida lokta bani is responsible ko amana budi hojike rahul gandhi ge maral siri sida masi baseless ne na admai tongna reply ma piri hariba adu madu khakta haibagi mahutta mana sirai ba maran se specific oiba maran yam yauri hariba specific oiba maral oragadi man haiba si chummi natraga lali hai se election commission na haidraga su magi leriba state leriba chief electoral officer subu adobo pakumam pifam di thu idna kwa pakum pidna hekta business haiba du di madu id kari haini tangoi advocate ho yauri aduna evidence based oi di hariba evidence based oi gadawne mai khoina haiba mkhai singse aduna ma pakum pifam da aina tv discussion india today da yemgada electoral roll gi matang si bihar gi lak umpu manga lokthok koi matang si discussion tawi maduda hani chief election officer chief election commissioner oramba query si yawi aduda natana hojige rawat hyderabad ju chief election commissioner orama ma yawi adage resign to ge asok labasa na ma yauri moi ahum na piba paukhum je sine suguma allegation na ma pira bodi election commission na ma se pakum pigadabni sin specific wena mako mod mane adi lali bo hasu chumi bo hasu kari bo lali ha lalamba tar election commission ju magi laiba organization je chawbuni na aranba sum torumbi ai hariba madu admit togadabni hariba admit toraga madu akoi sum thoksage haigadabni hariba adu nata beda adum election kari hani gyanesh kumar election commission baseless khakta na haiba masi pakum je de id sufficient oide na khali adaga ani subada hojike electoral politics ki matang se election the free and fair oi bai matang se ai keno khaidang ai experience dei ju kha azum her share tok jage hariba manipur da election to se tampak ke di solong khoi tampak sidi more or less 99% di ai khamada free and fair oi na to we have ai 1% gomba impersonation gomba 2% gomba torongani ko ya mana sum to ni adu tampak da election se free and fair oi base 2024 की MP की election दे मसे free and fair ओइदना वा disturbance हम ले गए हरी बा ऐको की experience ता even ऐके लेकर आये लेबा polling station दा लेबा मरो ना होजी के एक ता पंजरा के को political party जो कांग्रेस पार्टी की लेबा कहीं है कनो से election polling agent का हुए polling agent से मोई नो मोई पाए बा मी मरी मंगल आगे नंग polling agent फंबा यारो है ना polling station दे की सिंथो होगा फमंदी हरिबा हाइजे पोलिंग स्टेशन नते पोलिंग स्टेशन मणिपुर की तंपाक की लेबा पोलिंग स्टेशन है खुलाई पाइबा से सिनरे हरिबा मसी याम लाइबक थीबा खुलाई पाइबा मीसिंग इलीगल होइना खुलाई पाइबा मीसिंग से
political party खरना मसे खुलाई बने सीनरे हरेबा मसे सीनरगदी 2027 के election दा free and fair election तो बुंगम गदरंगा मोइदरा बसे क्वेश्चन मार्क मने हरेबा अदना बोसी कारिंग बनिना लाइरबा political party पैसा पाइबा कांगु दुंगदुदी पैसा पीरगा ngसागी खुलाई पाइबा सिंगसिजु सुम नेक प्राइन कोइ चिंखन चिंगना खला हरेबा ni everything nate go tori mong sina khulai pai bana haugi 2024 ke election da asagi khulai pai ba mi sing sina political party amagi favor da to man ba congress party ke candidate ki leiriba agent sing mayam to loin tan thorak ba masi imphal da su ke thokra bani ai thong ju ju thoi apang khodim ru thoi jam large scale oina yam well plan oiraga asagi adu boy di magi polling agent do leidra boy di kanangon impersonation to ndra pangsa thada ba ya gra ne riba ada laibak thibdi atopa mana ka sagi khoi ge polling ge leiriba staff sing se khoi polling personnel ka we ko saliba mi sing su mokhoi je matam da question to di hariba ma thwai hinga loire na halakwa mokhoi ge uri se board se matam chana kanu ma hariba matam se da smooth oil lotion ge ba aran ba yaw ge yaw roi to moi ma bi se lo gra loire ai hingo lore si da ne ba masi musu yam laibak thibni especially single am da de khoi na sum ta ba da election da te selection da harim ne hariba khun ning thawam la aga kari hani ballot paper da tawringai matam da so ballot paper da poro ai loi nam ga na sum nang ga doi ni ada polling cheli mi sing da loi si da 100% oi nam bi ga no ai ko kari hani kanu kap tang de ballot paper khar de thambi ho gra na moi ma sa se oi na ba irregularity do obvious orak ta na ba mai dong to yen hai aduna election se kari hani paisa gi power muscle power masi me am ji loi na khange ko adu masi khitang kena to ge har ga ta de ko ibo so bi na hai ba masi da thengna ga de mi se manipur ki youth sing ne hareba manipur ki voter sing ne hareba manipur ki voter sing na manipur ki youth sing na makhoi ge right se masi yamna maru oi ba right ni amuk tang chahi manga da pangbani masi ge constitution na pi ro right se ma ge apamba aning ba gi matung ne exercise to bodo bani haidana masi moi participate to hom thoi adu da natana koi to mani su hariba election lak pa se yamna ekhoi ge lam masi gi future lep ko de ba mi se karma political party no karma mi na ekhoi gi future lep ko de no se voter sing na yamna khanthabam to ere ba ekhoi gi hang ha gi ba paisa khara piram ba natraga khudong cha ba ngasai mayum cha ba adu ma to go du da tongna chakhra ga de ekhoi gi manipur gi future se kari hani kari oi ga de mayam khangbe ro hojik lei ba khudong cha da ba crisis le ba adu ma manipur amamu halakani habe se oithokpa yaba poni adana voter sing na gyan ta ba ama darkar oyana admai tongna roi ba round se haijage okay am phasan tham bikre ko ye voter sing na ko gi aware oi ba madi gyan ta ba ma khak changi ha bani ko gi manipur natraga ko gi india har su yare ko gi india manipur hariba ko gi lamse yamna mara chena ingna chapna pan hange hai taraga di ko gi voter sing gi so ba right ama khangni maram di lengak lakadori ba ko gi mihut se ko gi praja sing na maki masagi right to sinara kan da ko gi election gi through da masagi right to sinara kan da ko gi pikalak tori bani na ai lo shlapa confusion point was da ibungochobi da oina lecture ge was ko gi india si ko gi democracy satpa chobale ba ma khangni but ko gi mapung pan democracy chalibra chatibra ha bidi questionable oraga dum lai bani ko gi maruina harbe se ko election gi timing yorop matam da ko pabung nabakishore haibi kiba koi free and fair election oi base ko gi fully 100% da free and fair oi base adumak yaw da bhai batare manipuri context su yang kan so ko gi hill area da na ama valley area da na ama ko gi free and fair se kai dom da oi da adu itaraga di india ga le praja sing gi democratic rights hai batare masigi adum mat pase swai da gi dum horabani kai having user election se kudamon harab the india se 1950s dagi vote se hore yamna nawriba very young infant type da ko india da le electoral process di akoi angang pi bagum ne na dum lawrani kaino da how we have progressed in the democratic system ko lam macha le rambadagi 1947 dagi country mo rakpadagi magi different ethnic groups khun lekai taramba regional tarakpadagi democracy se kaino khangdring dagi lakpa haji phobo matured oidaba aduga karigumba powerful team oiba amana vote se sum haidna humdana panba adumakso lam kharadari pajana debate tamodana
election gi khanadana khonana dum tongri ko say America 1776 tagi election hograbne mayamna mature oraba democracy do adu ba mogi lamdu do phawa hojik phawa vote mathada thada base asi phawa magi niyom nataga chana kanun sum debate tongri khwaidagi luba ikona yengadabase koi kanona tamo KHAIDEM manina hariba tamo NABAKISHORE hariba yamna senior oiraba observation mayam se sinatabida akoina hojik yengadabase karigumba India gi largest political party Indian National Congress natna atopna hojik hainaribase election gi process ase akoi chingnare hana haribase masina karigumba negative impact legi haibu vote thadadiba mi mayam asina system je thajadaba ama horakpado that is the biggest challenge to democracy ko aibadi kanagumba hojik government ama form tawragasu magi jibu chumna vote chi chama je phangrabra chani je phangrabra chum phangraba haibase pendana leibado aduna karigumba system ma ikhoina thajadaba natraga maduda ikhoina expression ma cast tawribase that is the biggest stumbling block in the electioneering process masidagi hauraga muk masigi debate tagi system je lali haragadi political will amana lam da karama mongda vote thadana hange se akhoi whole India da electronic voting machine lona thadadaba yate haibagi rule ama leitrabasu yai se lekai magina traga tungan magi mafam gi sinbasu yai ko aidi chena thadagera se khudam moina harabada Joe Biden gi bochi mamangda koi email la bot thadana gre haibadi America da magi bot thada basi polling bot thada da bodan natana makhoi gi election commission na makhoi gi lam kharadadi nakhoi lakpa ngamdrasu COVID-19 gi natraga restriction leraga su awaba ngamdraga su makhoi gi bot thada bagi tungana system ama pigre ai yumda la akanda ekhoi no da reach out tawrke haidna aibadi madu khawba yam chawhana leigre haibagi wane aidi bot thada ba mi amagi magi right mi amagi value se kayam yamna regard tawgi haibu mayum bawba lakre haibai wane to the doorstep housing si 2027 sida India gi general election Lok Sabha gi lakdoriba general election sida India gi bot thadariba singasina kaya yamna akoina thadariba se chumabra natraga counting da chumabra machine du manipulation sida chakhrabra haibagi doubt ne hojik lainariba se madu ibataragadi doubt lainaragadi praja singna government du su tungan ba mi am da yengba horani aidi saigi huran gibra mad gibra lana sina gibra haitaragadi so there is now a room sigi matang dagidi ujik Indian National Congress na puthoriba sidagidi ekoi election commission na vote thadariba mi singsina ekoina thadagribudu chumna phangi karama mongda se aina eda namanga bi da satkibra haibaje chingnaren khalone aidi chumnagi electronic device aji lugra poniko hojikti missile bawba kapnariba bom thadar ko je amman namaga krai da counter tangariba aduna electronic boxing machine namda leigibada aina kanu man namaga manipulate to baibase akoi yam haiba yam laiba thabuk ne haibai wane madu chingnaribudo madugi commitment du ne khoi nauji hainaribase that means India gi voting system sida karama mongda mechanism ma puthoga voter mayam sina general population sina thajabado mangoi haibado that is more important almaina thamge masi akhoi hariba system sing sigi soiriba akhoi system or masi myam se krai da tarak ha matam da akhoi masi system to ke hai tarak akhoi youth ta tarak ha ba tari masina akhoi youth sing se yamna ever aba ma khaksu sange aduga hariba akhoi leiba youth sing sina loina bak system sing sem torak pa na chakana akhoi whole akhoi anoba mayona ma da proc pa ya ba gi pot se akhoi youth sing da loina bak oi bani na akhoi maroina akhoi youth ta focus pira kana akhoi youth sing yamna ever aba ma khaksu sange aduga maroina akhoi praja sing su ever aba khaksange adubu praja sing leiba sing se akhoi youth sing na madubu ever hanba akhoi gyan da hanba ma khaksu change adubu hariba akhoi 2027 de su manipur election su assembly election su taw godori banina mangzong na hariba vote chor aduga leiba se akhoi India ge top state sing da leitara so manipur da su hariba masigumba na bi se leira bra ha se akhoi yamna thidokpa ever aba ma khaksu change aba wafam se kaloina na ngasagi dialog ke tharom se mapung fan bigi damak ta su ozai bungo chobi pamung NABAKISHORE amadi pamung KHAIDEM mani thagat pa phondok chari matas da notice window na sandok saba notice dialog loshin jare ming tabir ba singbom kana khrum jari
step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Haksan Panatham Hairabadi, Iramda Masimakada Laiba, Khwaidagi Faraba Hospital Singi Manunda Ama Oiriba, Babina Hospital Lejari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Chandana, Specialty Kunhin Badana Lion Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakjang Yauna Lion Jari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhojiti, Awang Wathaki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatin Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Lion Patapiyum from Oiba, Service Lobby. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lensing Birahu. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 Konto Birahu. Welcome to Uttaranchal